Ayalga örülgön çaçını жазуу millet emес deydi gusulda. Egerde ayaldın çaçı örülgön bolsa, gusulalardın aslında anı ne? Birden жазуу ne emesken? Millet emес. Eğer su anın astına jetse, tüyüne jetse tagina. Çünkü emin uşul jerde dostlar, taksılarım. Karayız. Gusul mildet bolgongo çeyin örülgön je örülgön emesbi. Oşol nese aябай маанилүү. Anan gusul mildet bolup anan örüp alıp juwam dese жарабайт. Gusul mildet bolgongo çeyin egerde ayaldın çaçı örülgön bolsa, oşondo bu suudu alıp turup mına örülgön çaçtın tüyünü ne kılıp koysa, suulap koysa жетиштүү болот. Çünkü eğer gusul millet bolgongo örülgön bolboso, жазык bolsa, anda ар bir tal çaçına ne kılış gerek? Su жеткириш moynuga millet bolup kalat. Anan bu bir. Ekincisi, bu mesele ayalga gana teşelүү, erkekке teşesi yok. Sebebi bu mesele Ummi Salama Enevi radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de suragan kezdeki bir mesele var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem canına gelip, men bir çaçımda yavay bekem örü turgan ayalmın, şu gusul bolgon kezde men çaçımda жазайынбы degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, sağa ошол чачыңдын түйүнү суулап коюу не болот? Жетиштүү болот дейт. Якфи ки деп. Ошондо ки деген кимге тиешелүү сөз? Женский род, туурабы? Якфи ки. Тек гана кимге тиешелүү болуп калат ошондо? Аялдарга. Ал эми эркектер тууралуу албетте кээ бир китептерде келет. Мисалга жанагы азыр бизде түрктөр көрөсүңөр го, чачтарын узун кылып эркектери өрүп алат го. Эртогулду көрүп атасыңарбы? Ошол эртогулду көрүп жаткан болсоңуздар, эртогулда чачтарын өрүп алышат. Булар тууралуу эмне болот десе, кээ бир китептер булар да ошондой кылса болот дейт. Бирок фатва, чечим ага чыккан эмес. Эркектин мойнуга милдет чачыны не кылыш керек? Жайып туруп жууш керек болуп калат.